IFM News. IFM News. Live report. Anong ganin sa Pasume? Maragsakan ti gobyerno lokal ti Ilocos Norte, Gaputa number 1, iti probinsya akababaan ti Pagatiret, iti entero apagilyan mga Pilipinas. Iti ko dyan na survey na unod lang iti Ilocos Norte, iti 0.50% kumpara iti Pampanga na may kadwa kababaan, may katlos ti Kihor, Apayao, Aklan, Kalinga, Benguet, Batangas, Guimaras, Ken, probinsya iti Cagayan. Una ni Governor Celia Arneta Marcos, kung detoy, iti nagparing na tipo, iti past administration, abugahin kini Governor Maximo Marcos Bonoto, Ken, ni Senator Jaime Marcos, madlawag pa hindi gobernadora na itilaksin na iti gasolina madlawan, na dulot talaga iti katarangan uglugan, iti sentro, iti syudad, iti lawag, Bagana, na muna ng Ilocos Norte, Ken, at ugaten, iti limang aw, iti ablag na, huwag pa lang iti supportar, iti gobyerno, baga iti mga programa, para pa lang iti iti pagkasapulan. I know that we are really one of the provinces that is really exposed to those refugees. Talagang, ano naman kasi that every time I have guests, parang palagi naman sila na kung saan napunta ng refugees, meron ka lang mga staffers, ano lang gagawin. So, talagang nakikita na lang ng president ko na ano yung ating strategy. And that's what we thank our former governor and now senator, and kasi siya talaga ang nag-speak na nakita na hindi natata ating strategy. And including even our employment rate to the national tax na rin. So, talagang and I will gusto rin po nag-realisip ating heart desire na nag-realisip ang iyong flight sa naging action. Iti ang dama tuloy-tuloy, iti panipay sila doon assistance, iti PGIN, kaya kapagtaran, iti pagtrabahuan, yung palang iti Princess Mangnamnamang, ababayan, iti palagsalukag, itong pagtengan, at makalay ay itirigat, iti panagsiyaga. Idol, Teddy Salipio, Tatak, IFM.